Simbonye gafite ubudirere. Ndegurushye. Ndebera. Reba utu dukweto. Usi twamberara waduhita. Narihaye sha. Sha. Ase sha. Kuri hano vipi? Kwa Prodinga. Kuri Mega kuri wifi. Kuri Mega kuri wifi. Nyine mu buhe buryo? Ni wo maze wifi yanga turamanika kanari mukaza akantu k'amasegonda bise kamwe. Izi direde nizo zibashukasha. Ubwiwe n'iki ko ndi mudugudu? Kandi ndi gupostinga uzi se nubwo twimukiranye vuba. Kararangiye. Reka ngiye. Cyangwa sha utegereje umukobwa wanjye sha. Ndi umugabo utabanura. Wazanye twana tubiri urumva babaye umugabo. Ko nakogoshe tusuri kubona rito. Siko mbona ufite n'agasuzuguro hagazi wawe. Agasuzuguro sino kugeza. Kandi ari hano twimukiye. Ko batabimbwiye. Iyo nkubwira nkabona uri muri atu nyitari ku muntu nakabubaye umukomeze muzo. Wanyubashye. Uranyubaza nabi gusa. Rero abantu bakora ariko cyane abandi tuno icyongeho ni n'ubuyobozi. Ese birandeba. Niza manze nitabe mama. Mutizi iki uri kari umuhera musuzugura uruma bari kumamaga. Ntago bindeba nanakijugunya hari. Wowe uraza kuri ifi yanjye ukaza ugaka. Nimbyanga surangira ngosabye imbabazi. Wangira ute? Yeno bahabaye. Ubabayobozi. Mana yanjye karagahungu ningafata simbonye gafite ubudirere. Yagurushye. Ndebera ndabwira ariko mana yanjye nzakica sinkabonye n'umusatsi.